Nabi SAW kata Allah suka kepada al-akhfiya, daripada perkataan khafi, tersembunyi. Saya pernah sebut di masjid ni, dia jadi satu personality yang tersembunyi. Allah kenal dia, penduduk langit kenal dia, orang bawah tak kenal dia. Close-nya, rapatnya dia dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Tengok dia biasa-biasa saja, orang biasa saja, main masjid, tak pernah dapat peluang duduk bercakap di mikrofon, tak pernah. Dia cuma ada dalam kalangan orang ramai, tapi dia Allah kenal. Dia every night without fail, tiap-tiap malam 4:30, 5, pak, mata buka, masuk pancong, Allahu Akbar. Dia orang macam ni, Allah kenal dia, Allah suka, Allah sayang kepada orang macam ni.